Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 14. Mayarig iti ulap kan angin, adi mangyag iti todo dagiti tattao nga agkari amangted, ngem di damot ited ti inkarida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Anda nakita ka driver. Ekstra ka no iti pampasahero at jeep. Isuntiin nala ka driver ta. Nasaya at matlang at aday di atao. Imbaga, no saan nga agsapul iti nangina asweldo. Imbaga, nga ingatok ti sweldo na no agbayag ka rata. Apay nga imbagam nga ingatom. Tapno kayat na ti umay. Tanodyak ibaga ti kasjay, di na kayat. Nakakitaam iti day di atao. Saan ka di nga da paradaan ti jeep iti asin nagtipasdak iti opisina? No kasta. Nakitam lang iti walwalang day di atao. Kanayon ko ang makita ijay, ta ekstrakat nga roda driver. Panagkita ka, kat nasing patmat. Ti trabahom kat itulod na kami iti bigat iti opisina. Umay na kami alaan iti altaw, kastamatan iti malam. Nalawag. Nalawag, madam. Saan ka di nga dasawam? Addan, madam. Mano ti putot mo? Ay, awan pa'y, madam. Nabiit kami pa nagasawa kini bakit ko. Amo na ka di ti aglaba, agluto ka nagdalos. Ay, amo na madam. Iso ti para laba. Agdalos kan agluto iti balay may. Ibagam tao may ditoy. Ibagam, no kayat na tagkatulong ditoy. No muna ter aramidan na. Ingatok, ti sweldo na. Kayat mo ka di agkatulong, bakit? Katulong? Ibaon na kadingag katulong? Agin na dayuta? Santa nga ginadayo, bakit? Napanak itay iti ibagbagakan ka ang mga lakanyak kas driver. Anya ti pa kay naiganti ko na makatulong? Di na magti asawa na, no kayat mo ka no ti agkatulong. May sa ti amo ta, bakit? Kayat mo asawan, agkatrabaho ta? Una, driverak, idinto takatulong ka. May sa abalay ti pagtrabahuan ta. Ngem, agin nawid ta iti sardam. Masapa tamanen amapan iti bigat. Kayat ko tawan pa'y mat anak ta. Ngam no adan ton anak ta. Sumardengak ton nga agkatulong. At dapat bakante asilet, iji asin dagtigarahe. Pagyanan tanda jun kanjoy ijay, tapno sandan nga agawid iti malam. Makaluto pa'y amasapa ni Joy. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo. Talaga amayat. Kat intun iten mo ti sweldo ta. Oray kisayam. Tagigyan damot dito'y balay. Rumbang laang akisayan tinagtutulagan. Ta dito'y damutan nga agyan. Isung arod aday ta tinapanunot ko. Tabakante dahi asilid. Tapno pa kairanudan da asilid. Pagyanentan idayjay. Ngam, ibawas tayo ti sweldo da. Husto, tinapanunot ko. Ala, bayam. Tay bagak to day tainton sumangpot da. Naladaw kayo asimangpot. Kasanon numaladaw kami ija opisina. Ay, pasensya kayo, madam. Na-traffic kami ngamin. At da ngamin aksidente iti dalan, iso a traffic. Mabalin ka di aday tati rason may ija opisina. Rumbang asinapayo tinagrubwat ija balayo. Nasapa kami mat, ma'am. Saan mi aninamnama nga da traffic iti dalan? Ala, itulod na kami ija opisina. Si Kamot, Joy, dalusam ti bakante a kwarto iti asidag ti garahe. Ijay kayo nga agyan, tapno awan pambaryo amaladaw. Agyan kami dito'y, ma'am? Wan nga rood, isuntumot lang a bakante da ija asilid. Dalusam, tanabayag nga awan ng dalos. Naimbag ta simbangpot kan anang itulod ka dagiti amo ta. Imbagada nga umayak ano adagos, tagdalusak iti harden ti balayda. Nalawang agpaiso ti hardenda. Mayat matkit din agyan ta dito'y. Ta isupay ti pagpleti ta nga inaldaw. Iso na lang ta damadlaw ko. Aday imot dagiti amo ta. Ay katanya nga rod nga ino kasta ti kababalinda. Awan maramidan ta
Tinasken, aramiden ta ti pagrebengan ta akas trabahador da. Sa bagay. Alang nga rudan. Tamapanak ijay Hardin. Adaw tinargreg abulbolong ti kayo ijay. Nasapa ka ita, friend. Kasla pa'y fresh na fresh ka. Pagmayatan ti adda katulong na, friend. Awan parikot. Trabaho na ka di amin, friend. Wala. Ipayawat ko amin na masapul ko. Nagagatmat kit di kan natulnog no ibaon. Adda kumamot masaraka ka na singpot a katulong. Saan ka ding adda katulong mo iti? Adda, ingam na kiasawa. Kat saanin ang nagsubli. Napatpatag nga rod ti asawa na ngam ti trabaho na. Nalabi da kasta, friend. Conrad, agasawa mo't gayam ti driver kan katulong da Celia. Nasao kanyak ni kumpadre Castro dayta. Adda kumamot masarakan ta akas kadakwada. Narigat itan ti makasarak iti mapagpiara na katulong. Ewan nga roda. Tauray na saya at takadakwada. Takawan da talata. Dayta ti kaamak ko. Pagtalkam, gam ulag met gayam. Umapalak iti natumpungan da a driver kan katulong. Nakitkita kon jay driver ni Pari Castro. Langa na tinasingpet. Imay kayo mat nga agasawa dito isalas. Adda ka di iba kayo. Ay, kuwa ngamin, madam. Masapul mi ti kwarta. Numabalin ko makit. Alaan mi ti sweldo me. Nasurok gaya man ang makabulan nyo. O sige, taytad ko. Mabit lang, talaak dito ibag ko. Adday ta ti sweldo yo adwa. Ha? Ay, saan ka di ati nagtutulagan tayo kat? Kurang madam. Kinisayak tagigyan kayo iti balay ko. Pakpakanan kayo iti mamitlo iti may sangal daw. Madam, dakkel sa una iti inikatyo. Apay, mano ti abang ti sila dita. Nangina, saan ka di? Ay, kung namin no libre ti panagyan mi, madam, tatrabahador kami mat. Apay, addayamat libre itapanawan. Inton sumaruno, tay ngatok ti sweldo yo. Dakdakkel to, tikisay ko. Apay nga imbagam, nga ingatom ti sweldo da. Namnamaan dan ah. Imbagak lang day jay, tapnusan da pumanaw. Sayang mat no awan ti trabahador ta. Sapay nagagatda. Nalinis amin nga aglawlaw, manipod adada. Iso nga rod nga imbagak nga ingatok. Nga oray saan, tapno di da pumanaw. Ngam amangan, nudidan mauray ti ibagbagam a pananging atom. Kat pumanaw da. Narigat ti agbirok ita iti amo. Saan akaskari na ti agbirok iti trabaho. Wan matkit di. Ngam tay kunakon. Amangan no mauma da iti panangi karim. Nga ingatom ti sweldo da. Ngam saan matgayam. Nabayagtan nga agserserbi iti amo ta. Kunada nga ingato dati sweldo ta, ngam di damat ingato. Naglaing dangag ka rin. Ang di damat tungpalan. Ulbud da. No adala makita ka sa bali nga amo. Umaalis tan iti pagtrabawan. Narigat mat nga ron ti agbirok iti nasayaat nga amaw. Adala siguro dita. Saan tamot ngamin amasango ti mapan agbirok. Ala, padasan ta ti agbirok no adda masapulan ta. Inton itad dati sweldo ta inton agtapos. Kat di da pay lanayunan. Agpakadatan. Huwag, tapno makasarak ta iti sabali nga amaw. Agpakada kamin, ma'am. Anta ngamin papanan me. Kaya't yo asawan, pumanaw kayo dito'y balay. Uray agsubli kamin to, ah. No saan kayo pa makasarak iti sabali a driver kan katulong yo, ma'am. Papanan nyo ngamin aya, tapaya pumanaw kayo. Kami pa iti probinsya mi, ma'am.
Nagbakasyon kami, mate. Mala, kalpasan ti bakasyon nyo. Agsubli kayo mo lang dito, ya? Makitan to, madam. Ingatok ti sweldo yo no agsubli kayo. Santan nga agsublay dyan. Oray imbaga na nga ingato na ti sweldo ta, kun kuna naman lang atantap no agsublita. Imbagak nga agsublita, ta mga noan masarakan ta trabaho. Kapilitan nga anusan ta ijay, tawan matrabaho ta. Ay, katuan alakay. Ang amin taman pa ijitsendaan ta, inta makitsenda. Awan ti iso amin dito'y balay ta. Hawan bakit? Kaslain tamot lagpasyar tanabayag adita nagpaspasyar. Manipod nagyan ta ije balay da sir. Inta nga rudan agpasyar tamat nga umuna, sakbay nga inta makitsenda. Nabayag nga agpaiso adita nagpasyar. Inta mamot agdate bakit? Tila kay anag na iti iskinita. Natin nagtiwalit na. Ay, inakpinutan. Ay, nakitak mat. Darasam tama nga no, adama ka una. Sige, urayan nak dito, itay nakpidutan. Daychayan nila kayo. Pinidot nan. Kat ni, inkamat na ijela kaya nakaragrag. Kita akmat no, anya ti aramidan ti lakay. Sir, mabitlaeng. At na naragragyaw. Sir, mabitlaeng. Nay, tiwalit ko matday ta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na, sir. Saan ka di si kati driver ni Pare Castro? Win, sir. Ngam, nagpakada. Tadi namot sinuro tinagtulagan may aswil daw, sir. Anya? Apay adi na sinurot ako nam. Di nagtulagan may agatad. Inkisay da iti silid na nagyanan may. Kandag iti kankanan mi kano, sir. Ay nagluko ni Pare Castro. Apay ngay adi na sinurot tinagtulagan nyo. Jakman amo, sir. Ala, agkita tayo tun malam di ta restaurant, ha? Di na kumapaayan ta da napatag ngay bagaken ka. Katagyaman na kiti panang isublim iti wallet ko. Pudno ka di apimanaw ti driver mo, pare. Un pare, agbakasyon da kano ije probinsya. Nakita kami ngamin, kat naibaga na kanya kasanin kanong agsublikan ka. Saan mo kano asinuro titulagan yu asweldo na? Anya pala ang tikayat na. Kat nagyan da iti balay ko. No saan nga agsubli, to di saan. Sayang pare, sapay ko naman nasingpet. Saan ka di? Nasingpet kan nagagat. Ngam di mat mapnag iti sweldo na. May amon. Damag ko nga da kanon dagiti ag asawa at yun kanjoy, ije balay da kumpare makunrat. Napansiguro nagaplay ti sinalbag. Isugaya madinamag ni Pare Conrad no awanan dito'y balay. Sayang, awanan tinasingpot kan nagagat a driver kan katulong. Ti pakasurunak. Kat ibagada kit din. Akinisayan ta tinagtulagan asweldo da. Ay, saan tala ko man akinisayan tapno saan da apim manaw. Ay, uwan nga rod. Adda anapukawan ta iti kadwa iti balay. Napandamatan ka ni Pare Conrad. No makita ta ita, ibagata anayunan ta ti sweldo da, tapno agsubli da dito'y balay. Naimbag ta nagsabat ta, Marok. Agsubli kayo ni Jay Balay. Tanayunak ti sweldo yung agasawa. Lading itak, sir. Kontento kami iti sweldo mi kada, Sir Conrad. Saan kami na pumanaw iti balayda? O sige, sir. Panawan ka pa eh. Adda ngamin papanak. Pimanawan. Ay, sayang dagita nga agasawa. Ni Pare Conrad, tinairanod iti kinasingpat daw. Ay, sayang talaga. Maditi agkari, no di mo tungpalan. Ta iti sumaruno, di dakan to patyan. Mapukaw tukat, ti panagtalakdakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, di ti programa tayo. Dalan,
Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 12, versikulo 8. No nasaririt ka, idaydayaw da ka dagiti tattao. No nangnang ka, uyawan da ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, Lisa ading. Nasurutam ka di matlaang tinsurukan ka? Medyo, manong. Nagrigat mat ngamin ti impa-assignment kada kami ti maestrami. Kabaalam day ta. Basta ag-focus ka laang. Imbagkan ka, manong. Naglaing ka. Iso akay kayat nakamot ni daddy. Kastamot ni mami. Saan la siyak ti kay kayat da? Kung di kat agpada talaang. Iswasaan mo a panunutan. Asyak laang ti kay kayat da mami kan daddy. Pudno mat, manong. Kanayon daktupay nga ikumparakan ka. Kunada, nalalaing ka kanungang miti siya. Nagngangato man ang dagiti grades mo, Melvin anak. Saan lata nagkupas ti kinasirib mo? Agyaman ak daddy. Masapul ngamin nga igad ko ti agadal. Iti kasta, makaturpusak iti kolehiyo. Dahit ti kayat ko kan ka anak. Alangarod, saysayatam ti panagadal mo, ha? Nang runa kat addakan iti umuna atukad ti kolehiyo. Daddy, saysaya atak ti panagadal ko. Kayat kumot ngamin amalpas ti kursok. Rumbang laeng amalpas mo ti kursom. Iti kasta, makasapul kanto adagos iti natalgada panggedam. Apama na makaturpos ka. Sapay kuma, tamakasapulak adagos iti panggedak. Apaman ang makaturpusak. Wen, kabailam na ita, anak. Sikapay. Agkatawunan gayam ti anak ko, kan ti anak mo, paritonyo. Sino nga anak ko, pari Paulo? Ni Kadilisa? Wen, agkadalan da pa'y gayam iti anak ko. Kastaya. Ay, Apay akas ti jar mo, pare. Anda ka di parikot mo. parikot ko ti buridak nga anak ko, pare. Dakkel ti nagdumaan da iti kabsat na ni Melvin. Ni Melvin, masirib iti pagadalan. Idinto ta ni Lisa, adakap kapoy ti utak na. Lisa, umay ka man bit ditoy. Apay ka di, mami. Basta umasidag ka ditoy, iti kasta, saan ta nga agpinpinok kaw. Apay ka di, mami. Anya ti bagayo. Apay akastoy dagiti grades mo. Nagbababamat. Apay ngay akastoy laang. Kuwa mami. Day talaang ti kabaulak. Pasensya kayon. Nukas talaang dagiti grades ko. Sana bale. Tapasado matlatta. Uray kaskasano. Ta, kontento kan iti kastala ang grades mo. Ay, talaga adakkel tinagdumaan nyo kan ni manong mo. Lisa, apay ang kasla na liday ka? Adda ka di parikot mo? Ibagam lang ang kanyak. Itikas na, malaganan ka no anyaman dayta. Awan anyaman na daytoy Camila. Di nakpakadanagan. Sigurado ka? Amangan mat no di mo lang maibaga kanyak. Kuwang amin. Alan, ibagam ngaminan no anya dayta. Nakasagana ak adumngag. Kasanumat ngamin. Kanayon dak nga ikumpara da daddy kan mami kan ni Manong Melvin. Kanayon da nga ibaga.
Adakkel tinagdumaan mi iti kabsat ko. Gaputan na sirsirib ni manong ko ngam siya. Kasta? Ala, saan mo latan ida nga ikaskaso? Tinapatag, saan ka ang mabagbagsak kadagiti subject tayo? Camila, mapan ka din ije pagadalan. Wan, Daddy. Masapol ang masapak asumrak ita. Adda ngamin palpasan mi a project. I-finalize mi para iti sumaruno a subject mi. Alang nga rod. Atoy, kwartam. Awata mon. Agyamanak, Daddy. Awan gayam. Awisag to dito'y balay ni Lisa a pagayam ko. Tingay anak ti pagayam yu ani Tito Tonyo. Ay wan gaya man niya. Kaadalam ti buridak ni Tonyo. Ala awisam dito'y balay. Sana bale. Uray marabyan. Itulod kong tulangan ni balay da. Wan, Daddy. Adda ngamin ilapas mi nga activities. Iso anak ko naken ko na. Adito'y kami laangan balay. Sige, Lisa. Agmerienda tapay. Sakbay nga aramidan ti activities ta. Pangururayan tamatan kin ni Daddy. Ay, wen gayam. Madamag ko man. Tian niya. Nasingpat ka di kan ka ni Daddy? Wan nasingput ni Daddy. Saan laday ta? Man nakaawat pa'y. Saan nakngungungtan? Nukas na nga adda pagkapuyak kadagiti subjects tayo. Kastagayam. Naimbagpay kan ka. Idinto ta siya. Kanayon dak nga ong tanda Daddy kan mami. No kastaan na baba dagiti grado. Ala, saan kan nga agliday, Lisa? Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mulatan nga ikaskaso dagiti negatibo nga ibagbagadaken ka. Melvin, apay nga awan pay laang ni Lisa. Anyat orason? Nakasangpetak pa yun ang naggapo iti opisina. Imawag itay ni Lisa, mami. Maladaw ka nung agawid. At dangamin ka no ilapas da nga activities da. At dada ita, ije balay ti may sa kadagiti kaadalan na. Sigurado ka? Amangan mat no sa dinuladitan tinagturturungan na. Saan mo't nga ta, mami? Kan may sa, ti anak ni Tito Paulo, apagayam ni Daddy ti kadwana. Isuasan kayo amadanagan, mami. Alang Rod, awagam to inton madamdama. Ibagam asaan nga agpakpakarabi eh. Wan, mami. Awagak tulangan inton madamdama. Uno saan? Sukunat tulangan. Kumusta nga iti activities yo, Lisa? Nalpas ka di matlaang. Wen manong, nalpasan. Nasayat mat no kasta. Ala, ingkag pelasan. Apaman ang makapelas ka. Mangantay unton. Sumarunukan ton ije kusina. Saan ako namangan manong? Nabsugak pa'y. Nagmerienda kami ngamin itay. Kasta ka di. Ala nga rod, sikatimakam mo. Sige manong, kaya't kunti aginana. Mapana ko niti silad ko. Ayan nga ni Lisa, Melvin. Kunakban no inayaba mo namangan. Saan ka no amabisin, Daddy? Nagmerienda da ka no ngamin itay. Ala, mangantay yung nga rodan, tani, mabisina kon. Mangantulatan ni Lisa, no umarik na ti bisin na. Ala, mangantayon, kaya't kunti maturog ang masapay ita. Nabanugak itinagmalam akad da kay opisina. Sige, Daddy, Mami. Mangantay nga rodan. Awan gaya Melvin, kumusta ti panagadal mo? Okay, Mami. Awan rumbang apagdanagan nyo. Sige, nasayaat mo itong kasta. Say-saya atom ti panagadal mo. Kaya't may kanidadim nga tulat ta ti grades mo. Nanggag ko ti saritaan itay da mami. Daddy kan manong Melvin. Imbagbay ka ni manong Melvin. Kanayon da kumustahan ti panagadal na. Idinto ta siyak. Saan dak man la kumustahan. Sa bagay,
Adayumot ngamin ang nasirsirib ni Manong Melvin, ngamit siya. Iso siguro akas to iti trato da daddy kan mami kanya. Nagimas matanda ito amasida. Asino kan di tinagluto, Lisa? Ni ka di mami? Siyak tinagluto iti dayta Manong. Magustuhan ka di? Ha? No kasta, si ka tinagluto iti daytoy. Ay katun magustuak. Kat no nagimas tupay. Ay na, jak laing pagarop. Nalaing kagayam nga agluto. Magustuhan lakit di dadadi kan mami daytoy. Agyaman no magustuhan Manong. Ngam, jakla mo no magustuhan mat dadadi kan mami. Daytoy gayam ti talent mo ading ko. Ti agluto. Italamanan anak kaadok tinangan. Patiray ukan naksamat Manong. Ha? Saan ading ko? Italang amaramanak ti lutom. Hangam, talagaan ay imas. At naman ang exam minton bigat. Iso ang masapul nga krepaso Barang nangaton to ti gradok iti exam mi. Ang mga no siyak tumanan ti kababaan. Sana bale. Adamat to yung notes ko. Basaak da ito'y. Oh, Lisa. Adda ka matgayam dito yung classroom. Anya ngay karaaramidam dito eh. Kat vacant tayo mat ita nga oras. Ag-review ak ngamin, Camila. Iti kasta, makapasak iti exam tayo inton bigat. Kasta gayam. Alang ron, uray siyak. Ag-review ak mat. O ala, dito itan nga ag-review. Wan, sana bali. Vacant tayo mat. Usaran talatan da ito yung oras tapno makapag-review ta. O sige nga ron. Ala, rugyantan ti ag-review. Iti kasta, saan ang masayang ti oras? Sapay ado ti review ta. Imbag ko no nalaka mayulok dagiti ma-review ta. Saan anas kan nga i-pressure mo ti utek mo? Kabailam na ita. Ad-adda ma-stress ka no seryoso ka akanayon iti panagadal mo. Lisa, congrats! Sikati ka nga tuwan iti naala iti exam tayo. Ha? Kasta ka di, Camila. Wan, ngam apay ngay akasla saan ka anaragsak. Naragsakak mat. Iso na laang. Taamok asaan tumatla maragsakan dagiti dadakkel ko. No ipadamag ko kadakwada, asyak ti kangatuan iti naala iti exam. Saan da ngamin na kontento iti kabaula? Ay na, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Patsik a proud mat kan kadagiti dadakkel mo. Jack Marek na dayta. Mas proud da ka ni Manong Melvin akabsat ko. Nakasangpet akong dito balay. Padasak man nga ipakita ka dadadi kan mami dahitoy. Oh, ada ka mo't gaya mo, Lisa. When mami? Mami? Kitaan nyo dahitoy. Anya dayta? Dahitoy Siyak ti ka nga 20 score na iti exam mi itay. Kasta aya. Ni, nasaya ata. Sapay ko taagtultuloy akasta. Ita lang, matanang ato ti score mo, Lisa. Kanawan mo tinagbaliwan dagiti gradom. Nababamot latta. Ha? Dahita lang amin ti kabaulak, Daddy. Ay na, sakman ammo no asino ti malaam. Si Kalisa. Nalaingak met, idi agad adalak. Ni manong mo Amel Binsa ti malakan niya ka nalaing. Nagsakit matan ti kasta nga ibang bagayo, Daddy. Apay ko ba masaktan ka? Kat pudno mati bagbagak. Wan mat nga min, Lisa. Uray siyak. Nalaingak matlaang idi agad adalak. Iso nga rod ang nakaturpusak iti panagadal ko ta nalaingak. Iso asika. Ipamaysam ti panagadal mo. Saan ka laang ang makontento iti kabailam? Si kamat gayam, Lisa balasang ko.
Nakaumay kamat. Adda ka di masapul mo ka ni Camila. Wen tito, kasapulak ngamin ti kasarsarita. Kasta ka di. Ala, sumar ka pa ya. Adda di taunag ni Camila. Agyamanak, Tito Paulo. Mabit man laeng. Apay akas lang naliday ka. Adda ka di parikot mo. Tito, parikot ko dagiti dadakkel ko. Saan da ngamin a kontento iti kabaelak nga aramidan? Kanayon dak nga ikumpara ka ni Manong Melvin. Adayo ngamin analalaing nga miti siyak. Ay, anyan dagiti dadakkel mo. Bayam, kasaritak to ida. Pudno gayam tinako na ni Melvin amanong mo, Lisa. Talaga gayam anaimas ti lutom. Wan nga rod. Ay na. Nabsuga kay tigas taon na Elisa anak. Kung nagtumot ngamin kada kayo, Daddy, Mami, naimas ti luto ni Lisa. Agyamanak, tanagustuhan nyo ti lutok. Daddy, Mami. Wan, anak. Wan gayam, Lisa. Pasensya ka kuman kada kami ka ni Daddy, Wan. Kinasarita na kami ni Paulo nga angkel yo. Agsaksakit gayam tinakam mo kada kami. Gapo iti panangikumkumparami kan ka ni Manong mo. Wan anak, pasensyakan kada kami. Kaya't naamiris mi kini Mami yo, asaan gayam arumbang nga ikumparami ti kabailan yo. Gaputa saan tayo nga agpapada iti kabailan nga aramidan. Agduduma, ti kabaulan tayo nga aramidan. Iso asaan tayo kuma at agibasitan, dagiti adda pagkapuyan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. Numamin pito nga agbasol kan ka iti maysa nga aldaw, katunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manong! Apay nga imbong, mamutan jay puti ti ara ka naginumam. Kasano? Lastog ka gaya. Itay ko ba nga ibagbaga, agayat ko ba iti arak. Ang amdi nakit din ikan. Sumipngat nga minan. Mangri ka pa kun. Awan bibiyang ko. Basta lakwan na kiti arak. Ikan nabartag kan. Sa anak pa yan nabartag. Lakwan na kung ano saan. Makapanervyos mo tayo iti atao. Agayabag san iti polis. Wiley, anak ko. Anya man ti inaramid mo aya. Tapulis pa'y tinangitulod kan ka dito'y balay. Adaya madi nga inaramid ko. Kat no nagnervyos ni Layla nga agkan kantina. Iso anagayab iti pulis. Kabutang ko ay magdagita apules. Ay, di ka agar aramid iti kalukuan, anak ko. Agungat tumanan, dagiti kakabsat mo. Awan bibiyang ko kadakwada. Mabisinak. Ingagid di isagana ti kanak. Ay, di ka nga rudrum-rum waren Taambangan no tiluwan da ka atalaga, dagiti pulis.
Mapan kagaya man mangisuro, Ma'am Merna. Wendeng, ang gumatangak man pa'y iti ballpen. Sige, Manang. Nadamag mo ka din dyan inaramid ni Manong Willie dito kantina kay di kalman? Anya man ang tinaramid day taaburidak mi. Ay na, Manang. Permiti danag ko, dadani nagwala dito kantina. Anya? Nagayaba ka dagiti pulis mabuti nga ka mga no agwala ditoy. Tilar aramiden day akabsat ko. Bay amlay na, tanumalpas ti klasik, mapan ko bagbagaan. Ay, sapay ko mata saanan nga ulitan ti kasjay. Imbag tawan damanong ko. No adada, ay na, jak lamon no anya ti inaramid akin ko ana. Ay, pasensya amon ni ading ko. Ay, napasensya amon, talaga nga iso ti black sheep iti pamilya mi. Puro sakit ti ulo ti ipapaay na. Naglaingan day to alalaki. Nakaturog ngay malaldawan. Naka-electric fan pay. Ay na, bay amon, anak ko. Nasaysaya at daytan. Gamtay rumwarmanen amapan aginom. Isukat akas ta ti ugali na, nanang. Takanayon latan apas pasensyaan nyo. Ay, anusan nyo Anya ngay nga rod. Papanawan nyo kit din. Tapno masursuro na ti agbyag ngag may mesa. Nagtagari kayo matan. Agulay kayo mata, no adamat maturog. Hoy, Willie! Bumangon ka man dita! Mamartag ka lang arudan! Sadot ka pa'y! Huston, Merna, anak ko. Bay amon. Imay ka, tapno umay nakungtan, ha? Nagdinamagan dito'y lugar tayo ti kalukwam. Pulis pa yan, ti mangyawid kan ka. Talagang awan babain mo! Pumanawak man langan. Rumbang lang! Saan ka nga subsublipay dito'y balay? Ay na. Ay pimanawan di kapsat mo. Sa dino ngay man ti papanan na. Baybay-an yun a pumanaw, nanang. Saanin nga ubing tapno madanagan kayo. Winangam. Ay, una yun. Wingag paiso, nanang. Marwaman. Isupay asakit ti ulom. Ay, madanagan aklata. Takapsat yo. Ay, kasanaw no adas amapasamak kan kwa na. Ay, kat makamumatan na itibiyag na. Imbag na kayo adwa, tananakam kayong anak ko. Nakalpas kayo pa iti panag-aadal yo. Iso day takot itatidangkas na, nanang. Ibabain na kami kinidelya. No lumabas kami, puro ma'am. Ita, kastater aramidan day taawili. Mababainak pa yan ija ospital apag trabahwak. Siyak at chief nurse. At dakabsat na abala subas. Hay, ad-ada kanya ka. Taditalaang jay iskwelaan apang isursurwak. Nagmalmalom aday jay awili ti pagsasaritaan dagiti padak a maestra. No apay kano an naadaanak iti kasta a klase ti kabsat. Sino da ito nakaturog dito'y ruwar ti balay? Oh, ninsamot Willie akanak. Wan, iso da ito'y. Willie! Willie, agring ka. Willie! Apay dito'y ruwar ka naturog. Mabainak ngagtuktokan te. Apay aya akas lag kakapsot ka. Ala, tumakder ka ta umunag ka. Mabalin ka di, ante. Katwan apay kit dinasaan. Manungal daw sa anak ng nanganan te. Pimanawak ije balay mi. Ala, umunag ka tamangan ka. Apay ngamin manen aya, apim manaw ka ije ibalayo. Kita umanday talaga. Kas kalabasura. Nakangir-ngir-ngir ka. Bayan yun, ante. Kastoy ako na talaga. Madi pa yun ti angot mo. Ay awagak ni nanang mo ta ibagak nga da ka dito'y balay. Saan, ante? Pumanawak mo't lang intun madamdama. Kat sa dino nga iti papanam. Makamuditan. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao. Ah. 'Baybay, anda ka nga agwalang-walang latan. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan.
Isungarod apo manawak. Takababain kada kayo akabagyak. Puro kayo professional. Kastanto mo ngamin ti panunot mo. Kastamat gayam ti kanayon nga ibagbaga dagiti kakabsat ko. Mangibabayin na ka no. Awan sirserbi ka tao. Ala, aglugan kan ijay kotse, tay tulod kan ijay balayo. Pambarak abisitaan ni nanang mo. Sige kit din. Anya nga'y tibiyag mo no kasta kalatan nga agwalang-walang. Agasam dayta. Kasta una iti panang dungom iti dayta nga anak mo. Iyawat mo amin, ultimo tuwalyana. Wen, kabagis. Ay, agyamanakkan ka, Taintulod mo dito balay ni Willie. Kaasimot ngamin at tila pagturturugan na. Inungtan ngamin, dagiti kakabsat na. Anya ngamin ay ati plano na itibiyag na dayta nga anak mo, kabagis. Manon titawon na. Nakadepender pa'y laeng ka. Wen, tasaan mo't akayat at tulungan dagiti kakabsat na. Maestra ni Mirna, kan chief nurse mat iti hospital ni Delia. Saan dala ka din ang matulungan ti kapsat da? Kasano ko matulungan da? Kat saan mo't anakalpas iti elementarya ni Willie? Uray pay, no talaga akayat da tulungan. Ado tiwagas amabalin nga aramidan da. Idi pa'y akayat na amadan iti trabaho. Ang ibagbaga dagiti kakabsat na asaan ang makastrak. Gapot asaan ang nakaadal. Kat, agnanayon latta ka din akasta. Ay, pinagadal kumot idi, kabagis. Amok dayta. Ang talaga asaan nan sa amayulo ti agadal. Kanayon nga ungtan ken uyawin dagiti kakabsat na. Aging ga iti napukawan iti ganas nga agiskwela. Kat nagbulbulak-bulatan. Diyak amo no maasi akwan no marurudak iti dayjay nga anak mo, kabakis. Binaybayan nan tibiyag na. Ado pa yun ti madamdamag ko adakes nga aramidan na. Willie, agawid akon. Bilinin ka. Di mo baybayan ni nanang mo. Taiso ti kadwam dito balayo. Saan na kanayon abarkada ti pakisursurutam. O ita ka sa pulam ida, awan da. Unanti. Wen ka manen awan. Addan tumanen madamag ko amadi nga inaramid mo. Agbalbaliw ako nanti. Rumbang laeng. Ipagpagapumla ko man kininanang mo. Agbalbaliw kan kaanakan. Unanti. Agbiro ka kun iti trabaho. Naskan laeng. Tapno sandak nga ibabain dagiti kakabsat ko. Agbalbaliw ka saan agapo ka dagiti kakabsat mo. Agbalbaliw ka para iti bagim. Sige, anak ko. Adasem ti sumrak iti trabaho. Adaw ti mabalin a pagtrabahwam basta kayat mo. Uray para kiwarlangan iti semento, nanang. Ay katwen Adaw ti agkasapulan iti kasta at trabaho. Panagkunam nanang, maalak nga ta? Apay kit din asaan. Kat kapigpig sa amoy. Ay, nanang, ikanak man pa iti kwartayo. Pagpletik nga agpaili. Bayadak to, inton makasulduak. Ay na. Nairanamot nga awan pulos kwartak. Ita anak ko. Imbagam ko tanang ibaga akan ni Antim Alyuneng idikalmaan. Kasanuak nga ta, makapan i-J.E. no kasta. Ingkalaangan umutang iti kwartam kani manang mo amir na ija iskwilaan. Ikanak nga ta? Ibagam no anyat pangusaram. Paikit din asaan na ka nga ikan. Kat kabsat na ka man. Apay, Willie, umay ka pa'y mang disturbo kanyak dito eskwelahan? Manang Mirna. Darasam, ibagamon na niya ti masapon mo tani, ada klase.
Kasapulak ko mati kwarta. Nagpuskol mo ti ropa mon, nga umay dumawat kanyak iti igatang mo iti arak kan sigarilyo. Manang. Ay na, amo kundi style mo si Kawili. May saan nakmanan, namin adon nga inaramid mo day ta kanyak. Sorry, Manang. Ala, umanaw kan iti sangwanak. Saan ka nga ikan iti uray 5? Wow, nakasukat ka mo't ita, Manong. Itaman pa'y. Ada ka di pa panam? Dito'y kantinam. Umayak aginom. Umay ka laang aginom? Ikanak man kiti iti arak. Seryoso ka? Saan ka mang lukloko? 2 abote ti arak. Kan may sakaha sigarilyo. Ada pagbayad mo? Adda kwartak dito'y. Sigurado ka? Wen! Lukwan ka ayamat. Kayat ko ti agbartak ita. Nasakit tinakam ko. Oh, na! Iyo. Ay, unayan anak ko. Nabarbartak ka manan. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Ninanang mat. Nakastrag ka kade iti trabaho. Anya ti panagkunam. Nabarbartak ka man. Awan sir-serbi ka tao. Dakasaklaw na yan. Saan daklakuman ngayon yan, anak? Apay nga'y akas tamot tanti ibagbagam. Isugayam ti bagbaga kanyak ni Manang Mirna. Pulos asaan ako napagtalkan. Sabagay. Adumat ngamin dagiti basol ko kan kuana. Iswarong bangla nga kagura na. Napanlatan dimawat kan ka iti kwarta ni Willie. Wan nga ron, nagpuskol ti ropa na. Ay kat, imbag no saan mo nga inikan, Manang? Apay ko mga ikak ngay. Ay, uray siyak Uray umay agparinto mang adumawat kanyak. Talaga ajak ikan. Rumbang lang. Agtrabaho mat Nagpigsamit. Nga rod day talatan dumaw dawat yung munang aramidon. Nay, si kamot gayam Layla balasang ko. Nana, ayan ka din ni Manong Willie. Ay, nakaturog. Nabarbartek anagawid. Ay, apay aya balasang ko. Ay na, intarayan na di babayadan na ija istor ko. Kunak nga mino ada kwartana, ngamawan mo't gayam. Ay, inaramid namanen. Diyak kumaumay singiran no basit laang agatan. Ngam nasurok alimagasot ngamin. Ay, unay lakit din ay hanay tanga anak ko. Diyak kayat amaamuan damanong ko. Tas saan da nga amu tagpasensya dagi jay. Ay, pangaasim. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada, balasang ko. Tapno saanan at dumakkel ti gulo. Bayam, agdis kitarak iti kwarta, taumay ko bayadan ad agos ti inutang na. Nanang, saan pa'y analpas ti jutik di ti ospital? Apay ayangay may ka. Ay, pautangan na ko iti sangaribo, anak ko. Adang amin uutang amasapul abayadak. Utang? Anya day tanga utang, nanang? Jay. Nanang, saan kayo anarwam nga agulbod? Ay, panagkunak. Adda manen problema nga inaramid ni Willie. Ay, uwin anak ko. Imutang ngamin ijay kantina. Ay, kunakon kat. Inkarigatan nyo pa'y timay dito. Gapulang iti dayjay nga anak yo. Ay, rumbang kuma asikat itulungan na. Anak ko, mapan ko maagbirok iti trabaho na. Isuan na pan imutang kan ni Manang mo Amir na iti kwarta. Ang saan mo't nga inikan ni Manang mo. Kasanumat ngamin,
kat igatang nalaang mat iti arak. Anak ko, ikanyo kumamot iti gundaway di ading yo nga agbalbaliw. Kaya't namot kat ti agbaliw. Wen, pudno nga ano ti basol na kada kayo. Ang pakawanan nyo kuman. Tulungan nyo kitday. Willie, kasarsarita ka. Kumita ka kanya, kaanakan. Saan kalatan ang nakadumog akasta? Uwan, ante. Anya ka diti kayat mo nga aramitan. Maadaan iti trabaho, ante. Kat, apaya di mo aramitan? Kakapsat kong tupay. Sandang agtalak kanyak. Kagurad ako. Gapo ka dagiti basol ko. Tulungan ka. Oray retired akon. Ado ti am-amo ka mabalin mo apagtrabahuan. Anya ti kayat mo, janitor wano karpintero. Uray anya, ante. Basta da pagtrabahwak. Basta ikarim kanyak ngagbalbaliw kan. Tapno saan amadadaal tinagan ko iti panangirekomendakan ka. Anya, itati umunang aldaw ni Willie iti trabaho na kas janitor, nanang? Wen, anak ko. Nasa paasimrag. Insa ganaak pay iti balon na. Kasano anak kastrak day taawan apulos adal na? Inserag ni Antiyo Alyuneng. Ala, katsapay ko maa, tasaya atin na ti ang trabaho. Tapno saan amadismaya ni Auntie. Binagbagaak mo ti kabsat mo. Ay nananang, namin anon a binagbagaan nyo. Saan latamat adumdumngag? Makauma paikit din. Anak ko, ti Diyos, amo na nga ado ti pagkamalyan tayo. Ang pakawanan na tayo lata. Kasta tayo kumamot, kadagiti pada tayo atao. Nang runakit de, kadagiti kakabagyan tayo. Wano, kapamilya tayo, anak kabasol. Kasanumot ngamin apakawanam. Kat namin anon ang nagaramid iti kalukwan. Uray pa'y, anak ko. Kabsat yulat taday jay. Iso akid dawag. Pakawanan nyo kumanti kabsat yo. Kat ikanyo iti gundaway nga agbaliw. Tapno panaknakan na. Akabailan na mo ti agtrabaho. Pangaasiyo, anak ko. Tulungan nyo kit DJ kabsat yo. Saan nyo kahit nga iruruman? Ibaglaki din, ante. Taling mabas ka. Kat nakita na ka magmag na. Apay ngamin anarabian ka. Pinag-overtime naktibos me. Isupay ang mainayon ni Urnong ko bangko, ante. Ni, inabaknak pa yan. Tadan urnong mo iti bangko. Un, ante. Ngamin. Kaya't kun nga ikalay sa tinobyak. Ha? Adan nobyam? Un, ante. Nagamam mo kami jay trabaho. Kahiray jay. Nagsaya atan baro. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Katumayak to iti kasaryo Kaano aya? Maysa kadagiti kasayaatan abaligi iti biyag, ti makatulong iti maysa a tao, tapno mabalbaliwan na ti dakes nga aramid na, ket agsubli iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 2.
Maragsakan ti Apo kadagiti naimbag at tao, ngam okuman na dagiti agpanggap iti dakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Rita, adda ko maibagakan ka. Katsapay ko taumanugot ka. Anya day ta, Carlo. Ibagam lang. Kaya't kun nga agkalay sata. Ha? Ngam, awan pa'y urnong ta. Uray simple lang akalay sa. Tinapatag, makapagsimpatan. Kalaat samot day ta, Carlo. Kaya't ko mga agurnong tapay. Saan mat nga innapuraan day ta kalaysa? Iso adi ka kumaagapura. Nasaysaya at matlaang no agurnong tapay. Itikas na, bunggan to ti kalaysa ta. Nagpintas na talaga ni Rita. Masapul asyak ti pagtinagan na. No apay mo't ngamin ani Carlo ti inaknon na. May samot na diya, Carlo. Amo na nga gusto akin ni Rita. Ngam ino na anakit din. Makapasuron na talaga. Ngam sana mabalinti kastoy. Mang panunotak itiwagas. Tapno matagikwak matlaang ni Rita. No kasta, saan ka pa'y anak kasagana apa ikalay sa ni Carlo, anak? Saan pa'y nanang? Kaya't ko, agurnong kami pa'y. Itikas na, andan to pang rugyan mi. Apaman ang makapagkalay sa kami. Kat, imanugot ni Carlo iti day taapang ngedeng mo. Wala na, imanugot mat. Ay nasaya at nga rudno kasta anak ko. Masapul nga agkin naawatan kayo latta iti amin abanag. Iti kasta, saan kayo ama ipada kadagiti dadduma, akanayon ti panagsubangda. Wala nang, talagang addadagiti kakasta nga agkarelasyon. Saan da pa'y laan nagkalaysa, ngam kanayon nga agsubangda. Gaputa saan da nga agkinaawatan. Ngam da kami kini Carlo, adamot dagiti gundaway nga adda di mi pagkinaawatan, ngam masulbar mi matlaan. Si kamit gayam ti dimteng Carlo Barok. Ala, sumrek ka pa'y Apag-isaw, at dain luto ni Nanam Elsa Abikaw. Mayat day-day nga ikape. Ay na, agyaman tata. Naimas tibi ko ang maikape. Ala nga raw. Agtugaw ka pa'y laeng dito'y salas. Inak bang isagana iti kape. Kan ayabak mutin ni Rita iti kusina. Ha? Ay, amangan mat no madisturbo ni Rita, tata. Amangan no adar aramiden na. Awan pagdanagang Barok. Saan ka nakaisturba? Kan may isa, tultulungan na lang mat ni Nanang na ngagluto iti merinda. Kasta ka di, tata. Alang arud Urayak langan ni Rita dito'y salas. Mangan ka lang, Carlo, ha? Kan mang balkotak tumatlang itiyawid mo. Pangramanan to dagiti kabalay mo. Ha? Uray saan na kon nga ibalkutan. Nakababain mat. Nagmerienda ak lang arodan dito'y. Kalpasan na. Mangyawid akpay. Okay lang. Kan may sabilin mo't lang datatang kananang. Ikan kakano iti iyawid mo abi ko. Alang arod, si Katimaka mo, Rita. Sigurado ang magustuhan mo't dagiti kabalay ko tibi ko. Naimas ngamin tiluto yung kaninanang mo. Kasta? O sige nga Rod. Mangan kalata, ha? Sana bale, adumot ti inluto mi kininanang. Wen, ay na, adun tikinan ko. Carlo, naggapu ka matgayam di tabalay da Rita. Wen, Rico, napan ko man sinarungkaran ni Rita. Kasta? Ket, kano ngay gayam ti kasaryo? Ha? Mabayag pa'y detari ko. Kinapuno na. Kaya't kun ngagkasar kami, hangam na ko na ni Rita, agurnong kami pa'y kano. Iti kasta, addan to kano pangrugyan mi, apaman amalpas ti kasar mi.
Kasta ti kahat ni Rita? Wen, sabagay, husto mat kid din ni Rita. Nasaysayat matlaeng, no saan mi nga apuraan ti kasarmi. Nasaysayat nga agpayso, no agurnong kami pay. Apag iso lang unay ti kaadak dito'y palengke. Awan unay ti tao. Iso agatangak kung dagiti nasken agatangak. Itikas na, makaawid ak matla adagos. Hi, Rita. Ada ka matgam dito palengke. Ne, Rico, si kamot gayam. Adda kamot dito'y palengke. Wen, adala ginatang ko. Apag iso ang nakita ka, iso nga inasidgan ka. Tinasihat. Umay ka. Ingta pa merienda. Ay, kwari ko. Adapin ngamin gatangak. Inton mamin sa laangan. Agap apuraak ngamin. Alamten. Mabit lang mati pa nagmerienda ta. Manugot kan. Sige, nga mabita ko malaangan. Adapin ngamin papanak kalpasan ang magatang ko dagiti nasken agatangak. Wen ka di. Mabit talaang. Wanya, nabsog ka kadimat laing? Wan, nabsukan. Agyamanak iti panangilibrem kanyak iti merienda. Awanan yaman na. Kahit agyamanak mat, tapinat gam ti awis ko. Wan mat maalang arudan. Rumwartan dito snack house. Itikas na, makaawid ak matan. Talaga saan lata nagkupas ti kinapintas mo, Rita? Makapamauyong ti kinapusaksak mo. Apayakit kita anak matlatan. Ha? Ay, awan. Pasensya ka lang ko man, ha? Mala, rumwarta nga ruden dito snack house. Apay nga itala sumangpet ka, Rita. Itay pa lang urayan da ka ni tatang mo. Pasensya kayo, nanang. Nagkita kami ngamin ije palingki kini Rico. Rico? Jay sigod anagar-aram idikan ka? Kasta nga rod, nanang. Inawis nak ngamin ang nagmerienda. Kahit anya nga iti makagapo nga inawis na ka. Ang mga nuada nakakita kada kayo ang nagkuyog, kat sabali pa iti atapon da. Napanunot ko matladay ta, nanang. Ngam sa nabali, italaang matday jay. Diyak lang amin napagkadkadan ni Rico, nanang. Dito yak nagtambay. Napag-iso, dandanin agawid ni Rita. Nukas kasano, may patungpal kumatlangan ti planok. Urayak alumabas dito ni Rita. Kastoy namin nga oras ti panagawa-awid na ket. At daimat ko nga ipaangot ko kenkwana. Iti kasta, makaturog kat may patungpal ko ti planok. Masapula siyak ti pagtinagan ni Rita. Saan kat aday jay akarlo. Itala sa anak anasukon ni Carlo. Kasano, nadadaal ka no ti motor na. Iso ang kapilitan nga may sakit ang agawid. Sana bale, asidag akong iti balay mi. Iparpartak ko pa iti magna. Ha? Rico? Ni, apay ang nagbalangan ka mo hindi tadalan ko. Ha? Ni, anya dyan ni-spray kanya. Ha? Apay ang maulaw At ita, napukaw ng tipuot na. Sakruya ko na. Kat ipanaw ko dito eh. Ang mga nuadapay makakita iti inaramid ko. Kamaudyanan na. May patungpal kumatlangan ti planok kan ka. Berto, awan ka di pa iti anak ta. Awan pa'y mait bakait. Day, apay nga ay.
Rumbeng ko mga addanday jay, iti kastoy nga oras. Mga no nag-overtime Si Goodmart, ano kasta nga overtime kat umawag. Tapno ipakada na kadata. Ang apay nga italaasaan nga imawag. No bilang ta nag-overtime. Ay, awagan man kit day. Iti kasta, maamuan ta no nag-overtime no saan. Amangan mo't no nagkuyog da kini Carlo. Ay, tinasayaat. Nilaangan Carlo ti awagak. Amangan nga agpaiso no nagkuyog da. Antay ta. Nakadanon kami dito'y balay. Ay, dumsag akong dito'y kotse. Kat sakruyak mo't laing ni Rita. Ngayon nagdita balay. Awanan ka iti ba, Enrico? Ha? Carlo, kasano Ti amom ka di. Kat agbaligi ka iti dakas apanggap mo iti kayanet ko. Ha? Kuha, Carlo. Kuatarupam! Buwan niya, Elsa. Naawagam ka di ti anak ta. Ay, saan nga road lakay? Out of coverage, mati cellphone na. Kan uray ni Carlo, saan ko amawagan? Agriring mati cellphone na, ang saan na asungsong batan. Nay, sapay sumip nga tayo. When now, pudno ti atap ko. Nagkuyog da nga taki ni Carlo. No pudno nagkuyog da. Apay nga road, asan damad lang nga impakaam mo kadata. Iti kasta, saan tangag dandanag? Ala, urayin ta ti anak taging gayon ton madamdama. Ket no saan pa'y laso mangpait, rumwarak ta sa pulay. Ay, alang nga road lakay. Ay, padasok tumot nga awagan inton madamdama ni Carlo. Barang maawagan Hello? Hello, Nana Elsa. Ay, nasaya at tayo nawagan nakbarok. Ay, nagkuyog kayo kadi ni Rita. Itay pa'y lang aming nga urayin, may. Hanggang aging gaita, awan pa'y laang. Oo, Nana. Kadwak ni Rita ita. Katawan rumbang apagdanagan nyo. Paawit kami dita. Ha? Ay, agyaman ak. Ay, nabang aranak pa'y itidaytaan amwak barok. Ay, kasta unay adanag mi kanitatam aberto. Kasta ka din, Nana. Pasensya kayo wala kuman, no saan ko nasumbatan dagiti awag yu itay. Hanggang saan na bale? Di tatayong tulangan balay yung agsasarita. Ay, sige, barok. Carlo Barok, anya tinapasamak. Apay nga awan po ti anak may. Win nga agpaiso barok. Anya tinapasamak iti anak may. Saan kayong agdanag, Nana, tata? Patsyag, agsublin tumot lang ti puot ni Rita inton madamdama. Apay nga'y anawanan iti puot. Anya ka di talaga tinapasamak. Idisukunak ko man iti pagtrabtrabahuan na. Nakita nga inlugan ni Rico iti lugan na. Isu asinurot ko. Kasta ka de. Ay, agyaman kami kan ka, Carlo Barok. Imbaglaang ang tanayra nagayam nga daka iti day di agundaway. Tano saan? Mga no nagbaligi day jay ariko iti dakas apanggap na iti anak may. Ha? Sa dino tayan ko. Adda ka dito ospital, Rita. Ay na, agyaman kami launay, ta nagsublin ti puot mo. Kasta unay adanag mi. Huwan anak ko. Kasano? Italaang mo't ngamin na nakapuot ka. Ada supas dito, oy. Amangan no kayat mo timangan. Uwan man nanang. Mariknak matan tibisin ko. Ala, mangan ka pa'y nga rod anak. Ituloy tayo to ti agsasarita kalpasan ti pandangan mo. Ala, mangan kan, Rita. No kasta. Nakabalod itan ni Rico.
Uwan, Rita. Adumat gayam ti kalukwan na. Agasam, aglakla ko iti maiparit nga agas. Kansan la dayta? Agar aramat matlaang iti maiparit nga agas. Kasta gayam. Isumit lagayam ana iturad nak apagaramidan iti dakas. Ngam pagyamanak ta saan ang nagbaliki. Uwan nga, Rod. Naira na ngamin nga addaak iti asidag. Isuan nakitak ti panangilugan na kanka. Kat dayjay, sinurot kayo. Agyaman na, Carlo. Nuawan ka lang ata. Ang mga na isagmaka ko. Awan na yaman na, Rita. Nalabit. Inturong nakti apo iti daydi agundaway. Tapno agpatinggan ti kinadakas daydi ariko. No dakas ti aramiden tayo, dakas matlaang ti pagbanagan tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanag parabor ka, romang ay ka. Tulungam ti padam a tao, kat tulungan na kamat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marurudak. Manon nga oras taan nakatugaw dito eh. Awan matlangan dya order ta. Kuna jay waiter, aguray ta iti 15 minutes, talutunda pay. Kankas makita mat, adu ti customer ta. Awan bibiyang ko no ado ti customer. Mabisina kon. Iso anas ken nga iserve dan jay makan. Unay kalakid din ay abakat. Nalaka kang agpungpungtot. Kan may sa, 5 minutos tapay lang mat nagtugtugaw dito eh. Manon nga oras para kanya. Bakit? Happy anniversary. Kunakbot ngamin kan ka asaan adito'y a restaurant ti pangananta. Angam ipilit mo mat. Kita man, nagbayag ti serbisyo na. Fine dining dito'y, bakit? Iso dito'y tinangawisakan ka. Tanapintas ti ambience na. Basta, mabisin akon. Ingka i-follow up dya order ta. Daytam gayam ti order ta. Iserve dan. Makangagkanyak dagita a waiter. Oh, Jun, apay asaan ka matin nga tagtagarin? Awan? Nasaktan ka kadiga po iti panangungot kada tayo babae a customer? Sa anak namin na erwam ang mapagpabainan. Nasken ang mairwam kan. Kasta talaga dito'y. Ado dagiti na reklamo a customer. Imbagkan ka tanabayag kan, kan narwam kan. Dito'y, nasken anapuskul ti rupam. No sensitive ka, awan Awan lang rod kwarta kon. Kung tanak pa iti customer. Ay, nadala ko mamaitulong ko kan ka. Awan pa'y pamasahik nga agawit kit di ah. At trabaho takit din. Ang mga numakita na ka dito'y gina-istrikto ang manager. Ung tanda ta, sabi may samot dayjay ang istrikto. Ay, mas talaga tiluto da dito'y. Wen nga rod, awan makunak. Awanan terorod mo, tanabsog, kanap nagkaanangan. Mabisinak lang amin itay. Antuin ti ba niya sir? Ma'am? Agyaman kami. Atoy, para kan ka. Tip mo. Thank you sir. Agyaman ha. Arnel,
Dakkel samot unay jay inted mo at tip ijay waiter ijay restaurant. Manula ang matngay jay talugasot. Inikamla ko man iti 50 pesos. Narigat ti trabaho ti waiter, bakit? Napadasak daytan. Tanagbalinak mat a waiter edi. Ay, di mo laam mo. Amangan no isugal na laang dayjay a kwarta nga inted mo. Tinapatag. Nang tedak ititik na. Apay nga insardang mo tilugan. Nakitak jay ubing a pagpapasyaynak iti sapatos ko. Dayjay man Kat, anya ko maita. Inaklay pa siyan ti sapatos ko. Urayan na kun ditoy, mabiitak lang. Pakpakawan ti aguray. Mapanak nga rod ag shopping dita mall. Adan pamasayam nga agawid, John. Adan, imbaglakit din. Tainik ka lang ititip di customer. O, kita man dayta. Kunak na magmag na akong agawid. Nasingpet siguro dyan ang tid ititip kan kanya. Panagkunakat na singpet. Sana kasi iti misis na anaungat. Nasaya at tadda pa yun pamasahim amapan ag-eskwela inton bigat. Wan nga rod. Sapay ko ma, tao madupay tikas kan kuha na ama nagtulong. Dagita ti ginatgatang mo. Wen, badbado kanday to'y bag asa nga 10,000 a pesos. Ay, unay kamatan bakit? Nagadupay lang ti bag mo asaan mo nga usaran ijay balay. Ay, wen, nakadisplay lang ijay. Ken nagadu ti badom a nakadulin lang ijay kabinet. Dagito'y nga minti uso ita. Oh, anya? Naipashine mo dagiti sapatos mo? Wen, kita mat nagsilangan. Kat, manungay timbayad mo ijay ubing anang shine iti dayta. Nalakalang matisingirda. Ninayunak tapno at gatang na itikanan na. Ay, sika talaga. Isu ka ta kay kayat da ka aluklukwen. Tanaglaka ka mat amalukloko. Tumultulong aklang bakit? Ala, intan, agawit tan. Taamangan no makakita kan tumanan iti agpalpalama kat mapanmumanan ikan iti kwartana. Ay, Arnel, madimot tinalabas ama nagtulong. Abuswenda ka? Kasla saan kamot ang naglinis dito'y balay? Ay, naglinis akmat, ma'am. Kita aman dagito'y paladpad. Nagtapok matlat ta. Kat no pinunasak mo't dagitan, ma'am. Punasam, ulitam. Jack kaya't tinakataptapok abalay. Ammo matday ta. Uwan, ma'am. Ma'am, mabalin ka iti bumali. Anya? Bumali ka manen? Ay, sa anak a kontento iti trabahom. Ay, agtrabaho ka pa'y. Kansay saya atam. Nagsadot a babaunan. Inong tammanan ni Nana Pasita? Kasano ajak ongtan? Kat nagtapok mat dagiti paladpad ti balay. Di ka lamas yan. Kat nagano ti impaaramid mo kankwana. Rumbang lang. Tas suswelduan tamat. Pinagawid mo kuman tani. Malamatan. Ay, saan ang mabaling nga agawid? No di na pa'y nalpas ti ipapaaramid ko kankwana. Di ka lamas yan. Maasyan ka, itikas jay. Nagsadot. Adda pa'y laganas na abumali. Inikam kuman Saan ang mabalin? Agtrabaho pa'y nga umuna. Urayan na ti sweldo na. Si kakit dimat. Ne, sa dino ti papanam? Nakagtimplay ti kapek. Anya? Nana Pasita, agpunpunas kayo pa'y lang. Malaman. Kasta nga minti imbaga ni ma'am nga aramidag, sakbay nga agaawid ak. Agawit kayo, tani, malaman. Narigat, numarabayan kayo itidalan. Wen, sir, sapay magmagnaak nga agawid. Tananginamat nga ron ti plitay. San abali nana? Ikan ka iti pagpletem. Agyaman ak, sir. Ay, gayam. Bumalbali ka kano? Wen, sir, awan igatang mi iti bagas.
Gaputan nagagat, kanasaya at kaababaunan. Oh, at ito iti 1,000. Ay, agyaman aksar. Ikisayon tulaangan iti sumaron daw aswildok. Sana, nana. Tulong kunday takan ka. Ay na sir, talaga mo't anagsayaat ka. Amin ko mga amo, katkaskan ka, sir. Ala, sige. Agawid ka, nana. Isardang munday ta panagpumpunas mo. Kinasarita nakdi manager itay. Nasken ka nga isagana tayo ti conference hall. Tadag meeting di ta inton umay asabado. Kasta ka di? Iso asika ti kinasarita. Tamok anagagat ka. Dagiti daddo mga min a waiter. Nagsasadot da. Di mo pigsahan. Amangan numangagda ka. Nangangato ka no ti saad dagiti umay ag conference. Ay, naskan nga rin nagsagana tayo anasayaat Nagado nga ron ti ipapaaramid ni manager. Hala, di kagdanag. Tulungan ka. Imbag lakit din tadda ka. Dakkel ti may tulong mo kanya. Bakit? At the conference mi inton Sabado. Umayak mo ta. Da kami lang tinaskan nga umatindar. No kasta, awi sa klaangan dagiti gagayam ko. Tagmadyong kami dito balay. Saan kumamat akasta? Bakit? Saan arumbang apagsusugalan dito'y balay? Nagadulakit din aya abawal kan ka. Bakit? Ado dita dagiti tattao ang mabalin mo at tulungan. Saan mo kumaagastusan laang ti kwartam, iti awan kaasaskan na abanag. Agtal na ka man. Kwartak, tigas-gastusak. Iso asaan arumbang nga agsao ka iti kasta. Sige. Aramidam ti kayat mo. Ngam ibagbagaklaan ka. Nastken at tumulong ka iti pada matao. Nang nangruna dagiti agkasapulan. Kat ti Diyos to ti makaam mo, amang subadken ka. Naiserve ka di amin ng amakan dita conference hall? Wen, ken amok di may sa participant ijay. Kasano mamam mo? Malagip mo ka ni customer tayo hindi nga agasawa anang ititip kanyak. Wen, malagip kun. Nangatugayam ti saad na iji kumpanya. Isumit lagayam nga adda dito'y conference. Kung nakit di ano nalipatan na kon. Kinablaawan nakpay nga ron. Naanos at talaga ano kasta. O sige nga ron, panawan kamay. Amangan no dapay dagduma ka sa pulan da. Mas ka na malpas po ito'y trabaho ka. Tap na maatindarak pa iti klasik. Excuse me. Anya ka di tayong tinagan mo? June, sir. Kanayon ka ang makita dito'y restaurant. Siyakmat ni Arnel. Supervisorak dahito'y akumpanya. Nalpasan ti konferensyo, sir. Nag-aawid na nagiti kakadwayo at duma. Huwag nga rod. Ket gaputa si katinangas asikaso kada kami. Antoy, tip mo. Ikanak manan iti tip, sir. Una. Agyaman sir. Kinapudno na working student tak. Kastagayam. Ket daytoy tulong mo kanyak, sir. Dakilabanag. Agyaman sir. Apay anak katugaw ka dita? Agin inanaak laeng, ma'am. Tanasakit isikat, kantumag ko. Nagkunakan ka nga aginana ka? Suswelduan ka, tap nagtrabaho ka? Kasya na ka di, ma'am. Tatalo akad sa aran na ito impalinis mo, abalayaw. Agreklamo ka? Saan, ma'am? Pumanaw ka, no naumakan. Ado di tati mabalin ko nga alaan ababaunan. Saan lasi ka? Ay, saanak nga krik-reklamo, ma'am. No kasta, tumakder ka dita, kat ituloy mo ti agtrabaho. Huwag na, ma'am. Di mo kiskisayan dagiti makan ijeref. Tamok ti bilang dagijay. Wan, ma'am. Danumla ang ti inumag. Nasaya at mat no kasta.
Congrats iti grand opening day iti nakapimpintas a restaurant mo, June. Agyaman na ka. Ay na, natrabaho. Kung nagano tinagastos ko dito eh. Ngam sulit mo. Kita man, umuna pa ilaang apa ng lukat mo. Nagadun ti customer mo. Ay, uwan nga rod. Napuno ti parking area. Lugan dagiti agkakatano ken babak ng atat tao ko nam Uwan nga rod. Imawag pa itay ni Mayor nagpa-reserve. Kadwa na kano ti pamilya na nga umay mangan dito eh. Oh, kita man data. Customer mo pa yan gayam ni Mayor. Isong nga rod ti padpadaanak. Waiter ka laang idi. Ngamita, asensado kan June. Ada yun tinagteng mo. Maragsakan nak, Mayor. Tadi to'y restaurant ko tinapilim apanganan. Ken kadwang pa iti pamilyam. Nadamag ko ngamin a grand opening ita dito restaurant mo. Ket bigbigak ti kontribusyon nyo a negosyante dito'y lugar tayo. Tapno dumuras ti ekonomiya tayo. Dito'y a lugar tinapilik. Tadi to'y kanayan ken dito'y kadimakal. Kasta ka di? Kinapudno na, Mayor. Waiter at idi ijedaan a restaurant dita sentro. Ubingak pa idi. Malagip ko, katag siya saynak iti sapatos idi. Kanayon ko amalabsan di dakdakamata ma restaurant. Ang daksang gasat, tanalugi mo't di restaurant. Aging ganang recap, Mayor. Ket adtoy ka ita. Sikan ti aking kukwa iti daytoy kadakkalan a restaurant dito'y lugar tayo. Nay, bakit? Apa si Marteng ka dito sangwanan ti restaurant. Ay, malagip ko laang idi kapigpigsaan ta. Ken adupay ti kwartata. Kanayon ta amangan iti nagngingi na a restaurant. Bakit kan lakaitan? Kanawanan kwartata. Kaya't kuman, amangan ta kumay ti restaurant. Ngam awan kwartata. Nailako ta dagiti sanikwata. Ultimo balay. Gapo kanya. Gapo iti nakaro apa nagsugsugal ko ide. Basol ko no apay nga agrigrigat ta ita. Basol ko. Nanay, agpaigid ka. Adarumwar alugan dita parking area. Ay, kalsada gayam da ito pagtaktak dorak. Nakita ka matlangan, sir. Isa ka di tidakdaka matam. Wan, sir. Sika. Di na ka din malagip? Saan ka malagip? Ang kasla nakit-kita ka din. Siyak idi di ubing at taga-shine iti sapatos mo. Uray no naglinis dito sapatos mo idi. Ipasayin mo kanyak. Ket titangdan ko. Igat-gatang ko iti kanek. Si kaday dyan nga ubeng. Nasaya ta malagip nakpay, sir. Iso ka diti asawam? Ay, well. Umay kayo. Mangan tayo iti dayta restaurant. Tagsasarita tayo. Malagip nakpay ka di? Ay, jak man ammo. Duapay nga ado ti makam-am mo kanyak. Ti dinto nabayagan a retirado ak. Kat may sa lakaya ko. Siyak di waiter iti restaurant. Akanaan nyo apanganan idi. Dua kayo iti asawa, sir? Kasta ka day. Ay, kat ita. Sika ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Pudno day ta. Jack malipatan lang iti nasasayat nga inaramid mo kanyak. Iso nga ita. Kaya't kayo matatulungan. Nangag mo bakit? Dagiti tinulungak iday. Baligi daitan iti biyagda. Wan, kat nasaya at unay ti Diyos. Agamu tayo matgayam. Ay, Talaga ang nagbasit ti lubong ako nada. No managtulong ka,
Sigurado ati Diyos, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 9, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao, ti sao tinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Wan, Joan, gatangan yun daytoy daga, nga asidag dito'y nagsaadan ti balayaw. Ilakaw ka, takasapulak ti kwarta. Sige man nga rod, nanadig na. Ibagak ka nila kay ko inton umawag. Imbes nga ilakaw kiti sa balay. Da kayo laangan, taam-am mo kayaw. Nagronakan ka, tanasingpat ka. Sige, nana. Takasaritak to nila kay ko. Plano mi talaga ti gumatang iti daga. Tapag patakdaran mi iti balay, kan pagmulaan iti natang. Ay, wan, balasang kaw. Ala, gatangan yun ti dagak. Nangag ko ti saritaan da mamakan Joan. Agatangan ka no da Joan ti daga ni nanadig na. Ket, anya ko manugatangan da. No kumada trabaho, di data ko matimanggatang. Pagpatakturan tayo tinapinta sa balay. Abdala nga ruden da ito'y tawidak to kini mama abalay. Sa bagay, jak kayat ti paatiw ka ni Joan. No adda balay na, rumbang nga damot balay ko. Anya ka di da ito'y linuto masidaan Joan. Nag-upgad. Kayat mo ka di ang madadaal ti salon at mi, gapo iti kastingar aramidam, ha? Nangruna ka ni mama, tahay blood. Kasano an naapgad? Kat jak pa inasinanday talutlutwag, manang. Ulbod! Awan serbem nga agigyan di ti balay. Ala, baliwam ti aglutoy ti sidaan. Anya? Kan laglagi pa ma, di mo kaapgadan. Ditakan. Kasano ngay an naapgad day to sidaan alutlutwag? Kat jak pa mat inasinan. Nakibyangan naman siguro to'y lutlutwag. Inggagara na nga inasinan iti ado. Tapno gumura kanyak ni mama. Hoy, da kayo adwa. Saan kayo ang makigiddan kada kami kada mamaamangan? Da kami kadi iti anak ko ti ibagbagam, manang Angie. Alakit din. Tumakder kayon nga agina, Joan. Inton madamdaman ton amangan kayo. Umuna kami pay. Sidak langan day ta fried chicken mo, boy. Anya nga iti sidaak, no sidaam day ta sidak. Ala, bay amon boy. Panawan tapay laida dito kusina. Agawaan nyo. Maikat ti ganas ko amangan, numakit-kitak dagita pa nagrup-rupa yo. Pasensya amundaan, Chichoan. Takas jay at talaga ti ugalid. Wen mama, agtong palaklakta iti kayat ni manang Angie. Tapno awan ti tumaod aparikot. Agan anos ka. Tabarang makapatakder kayon tuumatan iti balayo. Katadan ton bukod jo balay. Awan ton mangpaspasakit iti riknam. Wen mama, dakkel mo ton ti ornong mi iti bangko. Tatunggal agipaw iti anak yo, idiretsok iti bangko. Kat umdas mat ti matmat gadak kadag iti lakok a merienda. Para iti masapsapol ni boy iti pagadalan. Ken iti share ko para dito balay. Saan ka akaskin ni Angie, agastadora?
Tunggal sweldo, adala tagatangan na aparakan ko na. No saan abag, sapatos, wano saan, bado. Dayta ti pakaragsakan na, mama. Ay, katnimat nardo, sadot. Day talatan makibarbarkada ter aramiden na, adimat manggad. Adda ngamin panggadan ti asawa na. Isoan nakadependar latan. Awan tinasaya at apagbanagan da no kasta ti aramid. Di damat nga rod dumngag iti pamagbagak. Kasanulaangan ti masakbayan ni Chinky nga anak da. Sapay ko maata makapagpanunot da, mama. Iti kasta, agurnong damat. Ita kayo lang asumagpat. Di mo pang panunutan ti trabahom dito balay? Pasensyakan manang Angie. Inuray ko pa'y nga mintay singir nga agbayad iti nautang na kanyak kadag iti lako. Nagadupay la arason mo. Jack umanugot a makastrak kayo ita dito balay. Awan ita ni mama dito balay. Tanapan iti balay ti kasinsin na. Iso nga ita, agyan kayo dito ruwar. Anya? Maturog kayo dito ruwar. Dita kayon. Manang Angie! Maasi ka kumamat kada kami iti anak ko. Pastrakan na kami. Naglamin dito'y ruwar. Manang Angie! Ala, dito'y kayon balay ko amaturog, Joan. Agyaman kami, nana. Ay, nagalasmat ti ugali day ta abirat mo, ani Anjay. Akas la kukwa na day ta balay ni Madam Sonia. Idinto ta na ikamkamang laang. Naranggas da kada kami iti anak ko. Ngam agan ano sa klaang, nana. Diyak kayat tiriri. Agpakumbaba aklatan. Ngam di mo itulok aranggasan da kayo Nang runa tawan mo't mading aramid siyaw. Nana. Ay, nagalas talaga ti ugali ni Anjay. Agan ano sa klata, nana. Imbag tulaangan no makapatakdar kami iti balay mi. Talumasin kami to. Wala. Iti mabiit. Magatang minti dagayo, nana. Makitam ti naramid mo. Anya nga ita? Awan agluto iti armusar. Apay ngamin adi mo pinastrak idirabi ida Joan. Awan bibiyang ko kadakwada. Ala, ingkan ilo katiri daw, tapno makastrak da. Kat agluto da iti armusar. Si kanti mapan mangilukat no kayat mo. Kunak mat abaybay amlang ida. Ngamin, isuda ti katulong tayo. No awan ni Joan, awan agluto iti kanen tayo. Hoy, Joan, agsukat kay ti kurtina talabaang. Anya ka diter aramidom diti balay? Agtugtugaw ka laang? Idinto ta makipagnanaed kayo laang agina? Di ka agdanag manang Angie. Aglaba ak to inton bigat. Agluto ak pa'y ngamin iti i-deliver ko ang merienda. Itan, ti panaglabam. Saan mon nga itantan? Manang, saan mat nga emergency dayta? Aglaba ak to inton bigat. Ne. Nagpuskol ket din ti rupam? Agbain kamot Gapo ta makipagnanaed kayo laang diti balay ti asawa? Pudno abalay na daytoy. Ngam ipatawid to pa'y lakan kuana ni mama. Iso nga ita, kukwa pa'y laang ni mama daytoy abalay. Kastagayam Pues, alaan yung dagiti bado yung agina, tapumanaw kayo ditoy. Anya? Jak kayat tikaskan ka diti balay. Natangsit, ngamawan mo't pagtangsit na. Naimbaglang ang tanalapdak da Joan. Apay payla ang alinapdam. Bayam apumanaw da. Unay kan aya, bakit? Di mo ka di mamiris. Ano pumanaw da? Marigatan kan iti trabaho dito'y balay. Kaya rigan na ti katulong dito'y balay. Isu adimon papanawen. Sa bagay. Kan may isa, dakkel ti maitultulong na dito'y balay. Isu ti agbaybayad iti kuryente. Ken gumatgatang iti pangkusina. Sa bagay, husto ka. Parigat at tidang nga. Nalablabas pa'y ngam katulong ti pamayakan kwa na. Jinky, inalam ka diti kwartak. Inkabil ko dito yung bulsa ti bag ko. Ngamawan matan. Awan inalalak.
Pabasulan nakmanan. Damdamagak laang mat. Awan inala. Daddy! Daddy! Oh, apay, Jinky. Ni Boy, pabasulan na ka ng takaw iti kwartana. Dinamag ko laang mat. Awan tinaktakaw ko a kwartana, Daddy. Hoy, sika, boy. Di mo pagtatakawan ni Jinky, ah. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Ayan, nantay pagbaot ko. Sige, Daddy. Bautam ni Boy, tanaglay nga agpabasol. Anya, binaot na ka ni Uncle mo, Nardi? Un, mami, nagsakit. Apay, adda ka di inaramid mo adakas? Dinamag ko lang mat kan ni Jinky. No inala na ti kwartak nga yung kabel ko iti bulsa ti bag ko. Hindi kwan. Nagungutan ni Uncle Narding. Kat pinaot nak. Ayan ni Jinky, takasarita. At siguro Jesselyn na mami. Sige, inak kasarita. Nardo, saan amay parbang tinaramid yo ni Boy? Binaot mo kit din. Oh, anya ngay. Pudnumat gayam nga inala ni Jinky ti kwartana. Tanagpulong pa'y gayam ti salbag nga ubing. Pudno nga inala ni Jinky ti kwartana. Iso asaan arumbang abinaot mo. Panang disiplina ti inaramid ko, mama. Jay anak yo ti disiplinaan nyo. Ngam kasanuyo ngamin ang madisiplinaan ti anak yo. Kat di yun to pa'y madisiplinaan ti bagbagiyo. Aniya? Ni Boy, nadisiplina nga ubing. Saan akas iti anak yo? Iso mabalin ka di, Narding. Baliwan yun ti ugali yo. Kat isoro yo jay anak yo itinasayaat akababaling. Anya ti basol ko, tatinong panak manang Angie. Di yo baliktadan ti pasama ka? Saan nga agtatakaw di anak mi? Dayta ka di tinangtong paam kanyak. Gapot tapat siyam ati anak ko ti madi ti aramid na. Talaga mat. Awan baba inyo nga agina. Da kayo lang arudon ti makipagnanaad ditoy. Da kayo pa'y ti tangsit. Apay ka di akas ta ti ugali manang Angie. Di adal kamot iti kunak. Ngam apay akas laawan manaknakam mo. Anya! Sikat awan manaknakam na. Awan baba inyo nga agina. Makipagnanaad kayo lang ditoy. No agsasao ka. Kunamlan kukwam daytoy abalay. Kukwan ni mama daytoy. Saan mo ako kwa? Sikat irumbang nga agbain. Tada kayo ti madi ti aramid na. Gusto daytan. Sumardang kayon. Bagbagaan nyo, dayta manugang nyo, mama. Dita kayon. Mabit lang, Angie. Saan ka pa'y apumanaw? Tagsasarita tayo pa'y. Dayta laang nalaing amanugang nyo ti kasarita yo, mama. Saan asyak? Dita kayon. Angie! Bayan yung mama. Awan denggan na asaw. Gaputa isulaang ti husto ti aramid na. Joan. Di kay agdanak, mama. Makaano sak. Mama, itadyon kanyak dito abalay. Tako na yung atawidak to. Wan, ngam saan pa'y nga ita? Kaanon to pa'y ngay? Into nagbalbaliw kayon nga agasawa. Nang ronakan ka. Mama. Awan panggadam. Kat day tala makibarbar ka dati aramidam. Kasanulaangan ti biyag yun o kasta. At dangag pa'y so trabaho ni bakat mo. Ngam di namat amo asalimot-motan ti sweldo na. Kaadwan ani Joan ti aggas-gastos para iti kusina. Nagadumatan nga ibagbagayo. Kanjak magustuhan ti ugali yung agasawa. Saan anasaya at ti panakilangin nyo kada Joan? Anya nga ron ti kayat yung ama pasama kita, mama. Pumanaw kayo dito balay. Anya? Kukwak pa'y laang dito abalay. Iso nga awan karbengam nga reklamo. Ay, sana da kami ti papanawan nyo, mama. Nudikat da Joan. Tapnoan niya. Tapno siya, kipagbalinan nyo ababawnan. Ha? Katurayak ngagbalbaliw ka. Sakbay nga ipatawid ko kan ka, to'y balay.
Marigata nak asyakla amin nun ti aggunay. Di ka nagreklamo. Syakla nga rodon ti mangmanggad. Trabaho pa'y amin dito balay. No apay ngamin nga imanugot ka apapanawon na ta ni mama iti balay yo. Anya nga iti maramidak. Kat balay namat dayjay. Agtrabaho kamot nang runa tagab-abang tayo. Gastos ko la aminan. Awan masapulak at trabaho. Simple lang daytoy pinatakderyo a balay. Ngam na pintas. Wen mama, naimbag laangan tanabi iti nakalpas na. Kat mabalin min ti umakar. Ay, panawandak gaya mundi ta balay. Mama, agin nasidag tayo laang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awanan trabaho Nardo. Naikata ko ni di opisina. Naamuanda nga ada na dispal ko a kwarta. Kasan daytan? Kasanon ti panagbiag tayo? Sapay saan akayat ni mamang agsubli tayo di balay na? Agsapol ka iti panggadam. Sadot kamot ita. Ngamno di ka agsapol iti kwarta. Agsina talaangan. Uray si ka agsapol ka mat iti panggadam. Agsapol ta adwa No kumat ada panggadam. Sa anak kumamot anak adispal ko iti kwarta. Jakmat imbaga akasta ti aramidam. Basta agsapol ka iti panggadam. Tano saan? Agsina talaangan. Sige mama, agmerienda tayo diti paraangan. Nang isagana ak iti merienda tayo. Lola, isaganak ti Diyos yo. Agyaban na kapo. Atoy, Lola. Agyaman na kapo. Sige mama, ramanan nyo day talinutok apansit. Nasingpet ka, Joan. Nasaya at ka tao. Saan akas kini Angie? Naglablabos. Nga manya nga ita tinapasamak iti biagda. Mama? Ipanakil na kati anak ko. Kat gaputan na sayaat ka. Agsingsingpot mat ijay abroad. Kat igagaad na tagtrabaho para kada kayo. Joan, inturturod ko ti imay. Tabarang gumatang ka itilakok at tinapa. Ha? When gumatangag. Imbag ka pa'y. Nagsaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Kaya't mo asawan. Awan asi ti Diyos kada kami. Iso amarigrigat kami unay itan. Naasi ti Diyos iti asino man, manang. Imbag ka pa'y. Awan pagparparikutam. Ngamsyak. Aging ga ita. Awan pa'y lapanggadan nila kay ko. Iso talagang agparikutak. Iso akas to'y latan tibiyag mi. Nang runa pa'y tanaikatak iti trabaho. Natangigak idikan ka. Ngam apalan ka itan. Taadayo anasaysaya at tibiyag mo. Naasi ti Diyos kada kami, manang Angie. Saya atam ti panakilangan mo iti asino man. Di ka agranggas ken mang pasakit. Di ka agaramid iti pakadadaulan tinagan mo, tapno naragsak ti panagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.